iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare. Turabasuhuje abadukurikiye, reka twizere ko muri amahoro. Kuwa mbere w'iki cyumweru ni ku munsi w'ejo nibwo twabonye imyigaragambyo mu bihugu bitandatu byo muri Afrika. Duhereye hirya hangaha muri East Africa mu gihugu cya Kenya, imyigaragambyo yabereye mu gihugu hose. Itangazamakuru n'abari muri Kenya baratubwira ko ari mu rwego rwo kwamagana ubuzima bukomeje guhenda. Batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Raila Odinga utaremeye ko yatsinzwe amatora, nabo ntabwo boroheye ubutegetsi bwa William Ruto. Niyo mpamvu muri iki kiganiro turi kumwe na Dr. RUSA bagirishya, tugiye kugenda tunyura muri ibyo bihugu tureba impamvu y'iyi myigaragambyo. Ese birashoboka ko imyigaragambyo ishobora no kwadukira mu bindi bihugu aho ubuzima bukomeje guhenda, cyangwa aho batavuga rumwe n'ubutegetsi batishimiye uko bategetswe? Dr. Namahoro. Ni namahoro. Iyi myigaragambyo yo muri Kenya ko batubwira ko ari ubuzima buhenze, ibi bintu nibyo cyangwa hari izindi mpamvu tuba tutazi? Nuko sinzi impamvu murazizi, ni mwa mushaka kumenya. Iri myigaragambyo ni strategy nyinshi ugusikoresha ishaka ko ibihugu haba amashanje mabashaka mu bihugu. Ibyo mwese murabizi, le printemps arabe murabizi. Muri Tunisie bene ari yirukanwe n'iki? Muri Sudani barirukanwe n'iki? Mu mukate wahenze Bashir bene ari ngo isukari yazamutse. Ni ibintu, ni strategy ugusikoresha. Ni kwa kundi Afrika nyine noneho jya mureba ikintu usanga kiri particulier muri Afrika gusa. Abantu bakajya mu muhanda ngo isukari yahenze, abantu bakajya mu muhanda ngo ibigori byahenze. Ibintu ubundi ari igihugu kitegeka, gifite souveraineté, ntabwo ujya mu muhanda bajya hamwe bakumvikana. Ariko ibintu igihe cyose igihugu kidafite ifaranga ryacyo biroshye gukorera bene iyo situation. Iyo Afrika yageraga ifaranga ryayo ibyo ntibyabaho. Ariko noneho niba ifite ifaranga ritari ryawe, ifaranga ukoresha nyiraryo, ashatse gukorera situation mbi mu gihugu cyawe biramworohera. Ibintu byoroshye cyane, ibintu birahenda nyine. Nubise n'ibintu byose by'importa mu madolari birahenda nyine. Isufike igihe mfite iyo money bishaka nta kindi. Ko numva isu byoroshya? Ntabwo byoroshye gute? Ubu ngubu Afrika ubu ni anje muri ibi bintu biriko birabu uyu munsi. Afrika niyo kontina bose bashaka, niyo kontina d'avenir, abantu bose barishaka. Mu kwishaka ntabwo wayibona hari beneyo babanye neza. Ikintu cya mbere ukora urabasubirisha namo bagukenere, abateranye bagukenere bagukenere. Icyo gihe wowe uzaza nk'umusoveri, uzaza nk'umukiza. Ariko igihe bashyize hamwe ntibishoboka kubameneramo, biragoye. Ni nk'iki bashaka muri Kenya? Muri Kenya utashaka ni iki? Ndavuga urabona Raila Odinga cyambere ntiyemera ko yatsinzwe amatora. Oya, byo ntiyanatsinzwe. Nta nubwo ari ubwa mbere. Wibuke yuko no kuri Kibaki muri 2007 ntabwo yari yatsinzwe. Hoho bakoze n'amakosa bemera ko batsinzwe, banevuga no kuri televiziyo, nyuma bavuga ngo yatsinze. Ariko na Amerika mu byibuke, na Amerika bamwe ntave ku butegetsi. Kibaki na Amerika ngo ntave ku butegetsi, abantu baratemana barashira. Icyo gihe bari banabwiye n'Ubugande, ku Bugande Museveni turumundi rose, na Amerika mukize n'imutomati ube hafi uze gutabara muri Kenya. Ibyo murabizi ko Museveni ari umukozi wabo, si ibanga. Sinavuga ko ashobora kuba atari ko rahinduka, ariko au départ nibo bamukizeho. Noneho si ubwa mbere biba muri Kenya. Swati abanyamerika ntibakunda bamizirima, bashobora kuba banga Raila Odinga kubera ari umuzirima, badashaka ko ategeka, bagashaka Ruto. Noneho bumvikanye na Uhuru
kuko nawe bamo ibintu bya rura rukiko ICC rwaramuretse rura rukiko rutagira ubutabera na gatoya none bamuretse buriya bamuhaye amakondisiyo yafashije kwimika Ruto. Uhuru kandi yarashyigikiye Raila Odinga mu matora. Iyo amushyigikira ntabwo bari kumwe amajwi bye barabyivye mwese murabizi barayamwibye ntabwo Ruto yari gutorwa. Ruto n'umukaranjini abakaranjini bakeya ni bakeya. Ese Dr. ubundi wowe na Odinga muvuga ko yibwa amajwi. Ntabwo ari tubivuga ntabwo ubivuga kandi komisiyo y'amatora yaratangaje ko yatsinzwe gute. None si gituma bagiye mu rukiko no kubera iki? Ariko n'urukiko rwarabishimangiye ko yatsinzwe. Ibyo rero urukiko igituma sinzi ukuntu byagenze ariko ibintu ni ibintu bisanzwe ibyo abantu bemeje harimo amatrike harimo bemeza ibyo bashaka. Ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi bibaho nta nwabitinda. Nakubwiye ko no kuri Kibaki bari bemeye ko yatsinzwe harimo akaza kuba ko yatsinze nyuma. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Mujya muvuga muri Kongo se ko Kisekedi yari hatsinzwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe muri Afrika. Muri Afrika kubera tutari souverain tutegekwa n'ushaka ujyaho niwo bamushyiraho. Ibiya by'amatora ni façade nta n'icyamaze. Nambe urazi ko suffrage universel tutayemera mu byukuri ntikwiye ntinakenewe. Amatora rusange ntanakenewe nayo kumara amafaranga y'ubusa gusa. None se Dr. ubu utekereza ko imyigaragambyo iri muri Kenya iraza gusiga bigenze bite? Uko uravuze uti bano ba Occident baba bayifitemo akaboko. Okay, Kenya umuntu yakwizera ko bizagenda bikarangira nta kibazo. C'est pas grave. Nuriya mu president ntibazamukura. Birashobora kutagira icyo bifata. Kuko uriya mu president ashyigikiwe na Amerika. Imukoresha iki? Ntibishaka ko ayobora ibyizamukoresha bizi. Ntibashaka kuva muri Kenya rega bari abantu. Rega Kenya ni igihugu kiri atiha. Amerika igifiteho ijisho kugira ngo ayibone. Niki tumubona no muri EAC tuzagira ikibazo. Kenya udafite EAC muri Kenya ni ikibazo. Udafite Kenya muri EAC ni nka Kongo. France Fano yanditse ati Afrika ni revolver. Ati gashete ni ati Kongo ni gashete. Mbarutso. Ni mbarutso. Rero naho tudafite Kenya muri EAC tudafite Kenya tudafite na Kongo cyaba ari ikibazo. Birasaba rero ko abaperezida bacu abayobozi bacu bafungura ijisho bafungura amaso bakava kuri Occident. Nawundi EAC ntizabaho n'ubundi ntiriho. Bakagombye guprofita ubungubu Amerika itagifite imbaraga EAC kiyubaka. N'ikibazo cya Kongo nuko cyakemuka. Ntabwo kizakemuka EAC itabayeho. Ntabwo ikibazo cya Kongo kizakemuka n'umunsi n'umwe kidakemuwe na Afrika. Noneho nta kuntu EAC bari iriho yari kwemera kujya muri Kongo MONUSCO ihari. Yari kubanza kirukana MONUSCO. Simboni gituma abanyafrika batarabona icyo MONUSCO ikora muri Kongo. Batarabona ko MONUSCO ikishinzwe ari uko ahura intambara. MONUSCO niba yitwa Mentier de la Paix ikabira hariya depuis 22 ans. Zinarenga ko yagiyeho muri 1999. Ubwo ni imyaka ingahe? 20 wenda ni 24. Nta narimwe amahoro araza. Sibyo? Imitwe yikubye inshuro zingahe? Maheruka ifite hari 18 muri 2012. Ubu hari 130 ningahe? N'abavuga 140. Biranashoboka. None se barumva bavuga ko MONUSCO yakoze nabi. Bayongerera manda. Bazayihana medaille. Kubera iki abanyafrika batayibona? Kubera iki EAC itayibona? Kubera iki EAC yemera kujyayo?
Okay, icyo cyaba ari ikiganiro ukundi ariko Dr. ngenda ndashaka kumenya ubundi iyi Kenya kuba iyi myigaragambyo iri kuba nuko abategetsi ba Kenya ari aba pro America nukubera iki donc ahantu Amerika yakabaye ifite wenda inyungu ntabwo yakabaye yateza akavuyo kuri ahantu ufite inyungu hagomba kuba akavuyo iyo akavuyo kabaye gahumbya abantu baho ngaho ariko ikarakumugura none se nakubwiye ukuntu conflit ziri mu strategie ya imperialiste none se igihugu kizamwe wakibonamo inyungu gute inyungu ibare ya bene cyo abantu bari bashimye ngo Kenya amatora yagenze neza bahererekanyije ubutegetsi mu mahoro ariko nyuma yaho dore bitangiye ko hari n'abatangiye gushinja Ruto ko ashyira ngo bene wabo bakomoka mu bwoko bwe mu myanya y'ubutegetsi harimo na Raila Odinga harimo na Raila Odinga nyina amushinja Raila Odinga kumushinja byo birumvikana niba umuntu uteme umuntu wibaza ko kwibya amajwi ugomba kugenda umushakira udukosa iryo sinajyo kosa rikomeye ikosa rikomeye n'ugutegekerwamo nuko icyo gihugu kititegeka c'est le problème rega subwa mbere babo muri kimwe ngibyo ni ibintu muzi sinzi ko mwibuka n'igihe higeze kuba abateroriste bakaza rimwe n'ibintu byavaga muri Somalia ibintu ngibyo ariko Kenya ni igihugu kijya kumera nka Kongo kijya kumera nka Kongo gifite hari ukuntu kandi mwibuke biriya bihugu mwibuke Kenya kugira ngo ibone iriya independence formelle ibintu byahabaye murabizi bisha abakikuyu batavuga umubare kubera batwaraga bari bakunezateri baje batwara imirima yabo ubutaka bwabo kuko bari bafite ubutaka bwiza cyane abakikuyu nibo bashatse kurwana bo barwanye nabo byarishwe ibintu bitajya bivugwa urumva rero igihugu gifite ubukungu ni gake kigira amahoro kubera imperialism n'ibishaka buri gihugu kigira amahoro n'igihugu kidafite ikintu na kimwe uretse ko nta n'ikibaho Dr. Mukanya yaravuze ngo abayobozi ba yase bakwiye kuba maso bakareba bakava kuri Occident bose bari kuri Occident ninde utariho bose bari kuri Occident Afrika yose ni uko imeze ibihugu bimaze kuva kuri Occident n'ibingahe sibira byo muri Afrika de l'Ouest ibyo nyine niba yiveho oya sitayiriho ntabwo ibikimeze gutya iya sibaye federal ibihugu birindwi bya yase bibaye federal ibihugu bya yase bigize ifaranga rimwe ibihugu bya yase birindwi bigize igisirikare kimwe ikibazo cyasubira kubahira ibyakina gute ibihugu birimo igihugu nka Kenya bikabamo Kongo bikabamo Tanzania ibihugu biri mu bihugu 10 byo muri Afrika bikize bikabamo Kongo ibirisha gukira byose byo mu bwira ikibazo cyabaheye nawe mbwira ikibazo cyabaheye ejo ndari muri nayikoreje conference muri mesi ya Rwanda turaganira ku mipaka icyashimishije nuko numvise abanyeshuri bose bavuga ati ntabwo tubona avantage yo mu mipaka ntabwo tubona rero ugize n'umuzi nta n'umurambwira avantage yo mu mipaka ariko noneho umupaka ikibazo umupaka washyiriweho umupaka washyiriweho n'undi muntu wakumara iki nibuke niba mwese mufite notion muri geopolitique umupaka no kuvuga projet politique nuko wawushyizeho n'ufite projet politique cy'igihugu cyawe muri tradition ya frontière ni projet politique noneho uwashyizeho umupaka si wowe projet politique si yawe nuko turi mu bihugu bitari ibyacu turi mu bihugu projet politique atari yawe none se haba amahoro gute ntabwo igihugu cyawe imipaka yawe ni washyizeho projet politique ni yawe ntabwo abantu bavuga bajye mu muhanda ngo igiciro cy'akawunga cyazamutse bareba muri budget ukendexa hari ikintu bita indexation ukendexa n'imishahara ukareba devaluation ukayirenzaho ibyo ni ibintu wakumvikana ariko noneho iyo budget ntiyitegeka kuko hari FMI gukontorora na Bank Mondiale icyo kimwe hari FMI gukontorora
nikubwira ibintu bya passe ajustement structurel ahubwo rimwe n'imwe babwira kwigabanya babwira kugabanya abakozi babwira kugabanya budget militaire barakubwira ibyo bashaka n'isumba twagira yeye iyi film ntabwo tuyikeneye iyi banki mondiale ntabwo tuyikeneye mwita banki mondiale atari na banki mondiale ntabwo tuyikeneye dukeneye banki centrale ya Afrika dukeneye banki centrale ya EAC ya East Africa icyo gihe twagiye ikihe kibazo cyane none ibi turimo bimaze iki tumaze imyaka ingahe tubirimo byatugejeje ku iki duhindure system ya independence bavuga baduhaye tuyireke tuyihe independence twiye ko independence ntabwo ihabwa Dr. reka tuve gato muri Kenya ahandi habaye imyigaragambyo ejo ni muri Senegal baramagana manda ya gatatu ya Perezida Macky Sall. Perezida Macky Sall si perezida wa Senegal. Ni guverineri wa France. Kugira ngo Afrika irikipere Senegal ni ukuri mu perezida yava akajya Ousmane Sonko buriya mu Kasimasi niwe munyafrika uzarebe ikibikubwira uzabona bamurwanya cyane uko izamurwanya cyane ariko uretse ko bitazaba ari ubwambere buriya Kasimasi ni kuva kera ifite ibibazo na France kuko Kasimasi niwe y'ubunyobwa bwinshi muri Senegal kandi amazina transformera ubunyobwa muri France akora mu rubuga uriya mu perezida tugize imana ntiyasubira rwose yavaho none uyu perezida wa Senegal we abaturage se baramushinja iki icyo utamushinja icyo utamushinja turimo turabona wenda nkaho muri Kenya bavuga bati ibiciro ku masoko byarazamutse uriya bareka kumushinja iki niba ashaka kumete na France ifa muri Senegal France ifa ikenishije abaturage France ifa umwumva icyo aricyo ifrande de la colonie gusa umu perezida wamushinja icyo sinzi ko wibuka hari umwaka umwe Kebise batwitse inote ya 5,000 ya France franc wibuka Kebise banyira mu ntiyasura muri Senegal Kebise ba ni umunyafrika umuntu udashaka Kebise ba wamwita umunyafrika gute Kebise ba ntabwo yivugira aravugira Afrika yose uriya Sonko ni Kebise ba Ousmane Sonko aravugira Senegal aravugira Afrika uriya rero ni umukozi w'amakuru ubu yagiranye ikiganiro cy'inyamakuru cyitwa l'Express cyo mu Bufaransa. Macky Sall avuga ko kwiyamamariza manda ya gatatu byemewe n'amategeko ariko mu 2016 itegeko nshinga rya Senegal ryaravuguruwe hagamijwe kugabanya igihe cya manda ya perezida kiva ku myaka 7 gishyirwa kuri 5. Iryo tegeko rivuga ko nta muntu n'umwe ushobora gutegeka igihe kirenze manda 2 zikurikiranye kandi koko manda 2 arazimaze ariko ari kuvuga ko niya gatatu ayiyamamarije nta kibazo ariko ibyo sinzi igituma batangaza n'ubwa mbere baho ikigura ko atari we uri muri Cote d'Ivoire watara bamubwiye kuri manda ya gatatu uwamurwanyaga premier ministre aramwica ntacyo ugeze bavuga biriya ni Ubufaransa bimubwira izira constitution za Afrika zose menye ko zashyizwe n'abakoloni izi constitution zotera ibibazo sitwe twazishyizeho kandi abakoloni bazikoze ukuntu uriya kwa Menkuruma yakubwiye muri iki gitabo cye ikise l'Afrique doit s'unir aragusobanura neza ukuntu constitution y'Abongereza bashyizeho yariho imitego myinshi cyane none bakabwira ati reka tubikure tugire gutya na gutya Abongereza ati nini bikuraho nta kintu na kimwe dusubira kubafasha ngomba kuyimentena gutya icyo gihugu cy'Ubwongereza cyashyiraho constitution ya Ghana cyo ntayo icyo gihugu cyo ntikigera ku constitution bafite bibaye Ubwongereza none izi constitution ni imitego izi constitution zose zagombye guhinduka zigashyiraho izacu ya Senegal iko iratera ibibazo kubera iki si ya Senegal rumva bayisubiyemo ni Senegal yasubiyemo sibyo ariko kubera iyo France bashyizeho ubujya mu perezida ashagumana iyo yakera
ariko ubwo nicyo mutumva n'icyabona. Dr. muri Nigeria naho rero imyigaragambyo irahari. Bari kuvuga ko Bola Tinubu atatsinze amatora, bakavuga ahubwo ko uwitwa Atiku Abubakar ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi waje ku mwanya wa kabiri watsinze amatora. Nigeria nayo ifite ibibazo n'ababosi bayo, ifite ibibazo n'Ubwongereza. Hari ukuntu Nigeria muri iyi minsi yagiye yegera biriya bihugu byo muri France. Iyo mvuga ibihugu byo muri France, ndavuga ibihugu bya Afrika, bya France byo muri Afrika. Ugasanga barakorabora cyane na CEDEAO, barakorabora cyane n'ibihugu francophone, barakorabora cyane na Mali. Biriya rero puissance igifite igomba gukora uko ishoboye kose ikacyambeta. Ni kayagabo kubona ari bongo ajya muri Commonwealth, ntabwo France afite amahoro. N'ubwa mbere Gabo ishobora kuriya alliance, ntabwo nabyita mbabare no kuba imiryango ibiri Franco nango Afrika ntigira alliance, kuko alliance ngomba kuba geometrie variable. N'ubwa mbere bagira tentative yo kuvugana na alliance na puissance yindi. Ibiza gutangaza muri Gabo nuko hakiri uriya president ufite ikibazo mu mutwe. Umunsi hagiye ubundi uzabona nawe. Uyu munsi barajya mu muhanda. N'ubwa mbere bibaho la jeunesse gabonais ijya mu muhanda kwirukana abafaransa. N'ubwa mbere. Donc hari ibintu byinshi biri kubera hano. Bifivu ntabwo binduka nabi, Afrika ni kwe kwiyeketa ahubwo kwe profita. Twihute no muri Tunisia. Baramagana President Kais Saied bamushinja gusesa inteko ishinga amategeko n'umugambi wo gushaka guhindura itegeko nshinga. Si ibyo gusa, ni kwa kundi tumuvuga akantu ka mutarebye fond. Occident irashaka Afrika icikemo. Itandukanye Maghreb na Afrika. Uriya mu president baramukoromba. Ibyo n'abatinisi babikubwira, bamuha amafaranga y'Union Européenne. Yirukane abanyafrika muri bo hepfo babirabura. Ngira ngo arabonye ko Mali yatwaye indege kuzana abamari bari muri Tunisia. Ubwo mvuze Mali kuko niba bigize vuba, ariko nta nubwo yatwaye abamari gusigiyeyo, yatwaye abirabura bose. Abenshi bashoboye kujya mu ndege, nta n'umwe basubizaga inyuma apfa kuba ari umunyafrika, yapfa kuba ari umwirabura barabatwaye. Umuperezida rero gituma donc ni muri wa mugambi wo gutandukanya Maghreb n'indi na Afrika yindi, kuko bafite ubwoba ko Afrika ishobora kuba imwe, kuko nicyo kintu kibahangayikije ijambo. Bariya abantu sinzi kubizi batinya ubumwe gusumba uko batinya arme nucléaire, kuko arme nucléaire bazifite. N'ubumwe barabufite, ariko na arme nucléaire nabo ntibashaka unduzigira, n'ubumwe ntibashaka undubugira. Na uretse natwe na États-Unis d'Amérique ntishaka ko habaho États-Unis d'Europe. Ntibashaka ko habaho États-Unis d'Europe, kuko iriya Union Européenne bashyizeho nk'uko bashyizeho Union Africaine kugira ngo ntabe États-Unis d'Europe. Nta kintu batinya nk'umwe. Nakubwiye yuko Brzezinski ari byo babwira ati mukuru ko mushoboye mwaterete na division hariyo, parce que division iriana nous entraite division. Ni ya principe ya kera classique ngo diviser pour mieux régner. Uyu umuperezida warutangiye kumutubwira uti bamuha amafaranga ngo yirukane abirabura cyane. Iyo constitution sesa niyo parlement sesa nabarwanije biriya bintu barabirwanije cyane kwirukana abirabura, barabirwanije niba ariko arashaka gukuraho. De toutes les façons abafite abandi iyo babaye amafaranga ntibahumwe, abafite abandi bamwe bashaka guplasa bamushyigikira. Ukumva ko bishobora kurangira navuye ku butegetsi. Azavaho uriya ntimugire ubwoba, azavaho nta mbaraga, ntabwo ashyigikiwe muri Tunisia. Hari opposition, ntabwo na region ntimushyigikiye. Hari opposition ikomeye muri Tunisia. Oya ntabwo iravuka, ihita ivuka, irahari n'ubundi, ariko noneho
Algeria ifite influence cyane kuri Tunisia. Iyo bana Gaddafi yaragihari ibyo ntabwo biba byabaye. Hanyuma Afrika y'Epfo naho rero abigaragambya baramagana ikibazo kijyanye n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi kandi bakavuga ko Perezida Ramaphosa akwiye kwegura. Abavuga ko yakwigura ni bande? Julius Malema wo muri Economic Freedom Fighters. Uriya ni umupanaafricaniste. Bo hari ikintu kimeze nka tare buriya Afrika y'Epfo kubera ibibazo dufite kenshi biva ku kuntu twabayeho apartheid yarononye bari abantu cyane. Niki tumubona abaperezida bacaho nka ba Mandela bagiye icyo bamara, hakaba makuribusyo nk'ayabazuma, hakaba buriya gusa uyu nguyu yapfa kugerageza kuko urabona ko yamaze kuva kuri imperialism, nta cyumvira Amerika cyane, nta cyumvira Ubwongereza cyane. Bigaragazwa n'iki? Rafite kari muri BRICS, rafite ko Amerika sinzi ibyo bamubwiye kuri Ukraine aranga, birashoboka bishobora kuzapasa bisho bikagenda. Uyu perezida nta kibazo azashobora kubihandura inguri. Ahandi habaye imyigaragambyo kuri wa mbere no mu gihugu cya Gambia bo baramagana ruswa no gusahura umutungo w'igihugu bikomeje kuvuza ubuhuha. Abaturage barashinja Perezida Adama Barrow ko ubutegetsi bwe bwamunzwe na ruswa ku rwego rwo hejuru. Gambia si igihugu. Gambia mwibuka cyabaye. Gambia ni igihugu cyavutse mu gihe cya Conference de Berlin. Igihugu cyavukiye muri Centrafrique. Biriya bihugu ni ibihugu konaforge bitabagaho bacuze. Gambia ni Senegal. Ubundi yari Paul ya Gambia, ariko Senegal ni koloni ya France. Paul ya Gambia yari Abongereza, ari Paul. Noneho muri Conference de Berlin barumvikana bayigira igihugu. Ni igihugu kingana gute? 11,000 km². Bene biriya gihugu cyakozwe ntikigira abanyagihugu. Ni nka Centrafrique iri kwirazuka uyu munsi, ariko nticyari igihugu. Ko nayo muribuka ni Ubangishari, umuperezida washatse kugizamura witwa Boganda Barthélemy. Niwe yashakaga muribuka avuga ati Centrafrique ni umutima wa Afrika, dufungure imipaka Afrika ibonereho ibimwe. Yavuze 58 bamwica muri 59. Gambia rero ntibutangaza ibyo ngibyo. Yakizwa nuko yabohorwa nuko Centrafrique yabohorwa. Gusa Gambia biragoye, ntabwo ari igihugu mu by'ukuri. Ibyiza nuko yaba Senegal yose. Dutegereze uriya Ousmane Sonko Gambia ashobora kwirikira. Naramuka baye perezida. Ashobora kwirikira. Imperialism izamwemerera. Iracyari reka intambara irahindura byinshi. Twagize Imana intambara ibaho. Afrika yagize Imana intambara ibaho. Ya Ukraine no Burusiya. Ukraine y'Uburusiya na Amerika. Ukraine ntabwo yashobora n'Uburusiya. Ariko je muri meretse ko nitwe tutabizi. Ndetse kumva deba y'Abafaransa cyane cyane yitwa Charles Arsenal. Ariko ubundi turashaka iki muri Ukraine? Aba-Ukraine n'Abarusiya bose abasiraba. Berusi abasiraba. Turabashaka biki? Ubu turiko turakina dukinishwa n'abayizi. Ku buryo Macron avuyeho ashobora kujya muri Arsenal. Twaba tugize Imana cyane. Uzumve conference ze mu muhanga cyane. Dr. Reka dusoza ariko muri Afrika hari ibibazo nka 3 cyangwa 4. Hari ikibazo mu ihererekanya ry'ubutegetsi. Hari ikibazo uri ku butegetsi abashaka kwigiza y'abatavuga rumwe nabo. Hari ikibazo cyo kwigwizaho imitungo, hari ugukenesha butegeka. Ibi bintu ubona amaherezo bitazakurura akajagari muri Afrika. Ibyo biriko biravaho birashira n'umugira ubwoba. Igituma biriho no kubera iki? Gukenesha butegeka no kuvuga iki? Ntabwo ari gukorera, ufite ukorera. Ufite ukorera.
inyungu wagushyizeho ugomba kwitaho gusumba bariya so bagushyizeho ayo matora uri kuravuga ntabwo ari bashyiraho bashaka none se uzacungure sinzi ko bikibaho nta matora yo muri Afurika bago hatariho abazungu bitindureye nuko abanyafrika ntibari kapari gukora ikindi batabaye siriviye nk'abana ni nkuko sinzi ko ari igeze yigisha muri mwebwe ubu abanyeshuri kizamuka ajya kubasabira ni ukuvuga iki bari abanyeshuri ntabwo bizeye n'ikizamu abahaye ntabwo ntibabigishije neza nanjye narigishije ntanze ikizami sinajyaga natanga ikizami atawushobora gutirisha siko umuntu ashobora gukora wenyine rero abanyafrika igituma babasiriveya nuko bagira ngo barebe uwo bashyizeho ko adahungabana nta kindi sinzi ko nababwiye ukuntu nagiye muri Gabo bakambwira yuko igihe cy'amatora hari baze militaire z'Abafaransa bavuga ati iyo igihe cy'amatora ati n'Abafaransa bari muri Chad muri Pereviye na Muta n'abazana kugira ngo umukozi wabo ntahungabane uwo mukozi wabo rero ni umukozi wabo nyine ntabwo azita ku baturage wowe arita ku bamushyizeho ntabwo bazamukura bari abaturage ibyo ni ibintu bizarangirana nuko Afurika ibona independence nta kindi kandi ubu c'est l'occasion c'est une opportunité Afurika ikwiye guprofita ikabona independence. Dr. Reka dusoreza. Merci beaucoup. Mwakoze cyane namwe abadukurikiye. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare